थौरम ताबिरिबसिंगबु अहानबमक्तदा डायमंड क्विज थौरम असिदा अदोमबु संजित साइखोम अमदी निर्मला थांजम अनिना तराम नोक्सबगलोइनना खुरुमजरी डायमंड क्विज थौरम असि मणिपुर यूनिवर्सिटी गा खुसमनरगा संदोक्सब थौरमनी थौरम असिदा अदोमसु सरुक याबियु थौरम असिगी लैतेंग अदोमना हापियु हौजिक अहानबदा ममांगी एपिसोड अदुदा थमजखिबा वहंग अमदी पाउखुमसिंग हाना खंगमिनसी मसिगी मतुंगदा थमजखिबा वहंगसिंग असिगी अचुम पाउखुम कना कनाना चुमना पिबिरई हाबदु मयाम पुन्ना खंगमिनसी ममांगदा थमजखिबा अहानबा वहंगदा थाउ अमदी अतै पोसै क्या ममल हेंगतपगा मरि लैनना हौखिबा येलो बेस मूवमेंट असी करंबा लैबाकता इकुई कुइदना थोखिबगे वहंग असिगी अचुम पाउखुमना फ्रांस ममांगदा थमजखिबा अनिसुबो वहंगदा खुंगंग ससी हारिबा मिशन असी मणिपुर गवर्नमेंट तांग कयादा हौदोखिबगे अनिसुबदा थमजखिबा वहंग असिगी अचुम पाउखुमना 1 May 2018 अहुम सुबो वहंगदा करंबा सहीदगी पार्ट सी स्टेट ओइरंबा मणिपुर यूनियन टेरिटोरी ओइखिबगे वहंग असिगी अचुम पाउखुमना 1956 हाइबदी इंग्लिशिंग अमगा चमापन यांखैगे तरु हौजिक ममांगी एपिसोड थमजखिबा वहंग अमदी पाउखुमसिंग पुन्ना खंगमिनखरे मसिगी मखा तारकपदा अमुंग लौखतचरी थमजखिबा वहंगसिंग असिगी अचुम पाउखुम कना कनाना चुमना पिबिरई हाबदु मयाम पुन्ना अमुक खंगमिनसी हौजिक अहानबदा थमजखिबा वहंग अहुम अदुगी मनुंगदा वहंग अनी फाउबगी अचुम पाउखुम कना कनाना चुमना पिबिरई हाबदु हाना अमुक्तंग खंगमिनसी डायमंड क्विज की 53 सुबह एपिसोड थमजरीबा वहंग अहुमकी अहानबा अमदी अनी सुबह हंगी पाउखुम सुमना पिबिरखिबा मियोइसिंगदे लांपोक मनिंग लैकाई नंबोलदगी अनिल कुमार सनम थौनाउजमदगी रंजिता वाइरोकपम खांगबोक मोइरांगपली लैकाईदगी सिंगसोम बथोकसोम खांगबोक अवांग लैकाईदगी मोइरांगथेम थोय यारिपोक विष्णु नहादगी कोंगबम सनामतुम वांगजिंग एसके लैकाईदगी सरजुबला खुंद्राकपम लोइनना संगायमफम नुंगफौ बाजारदगी शरीफ खान अहानबा अमदी अहुम सुबहंगी पाउखुम सुमना पिबिरखिबा मियोय अनिखक फंगजै खांगबोक खुनौ लैकाई पार्ट 3 दगी थोकसोम प्रिया सलुंगफम मनिंग लैकाईदगी समसे साबम थोइबी एलाइस रित्यारानी सनु अनीसुबा अमदी अहुम सुबहंगी पाउखुम सुमना पिबिरखिबा मियोय अनिखक फंगजै चेरापुर सलामकोक संगायुमफमदगी W नजीर सेरापुर मथक लैकाई संगायुमफमदगी W तौहिद अहमद मियोय अनि असिना अनीसुबा अमदी अहुम सुबहंगी पाउखुम सुमना पिबिरखिबा मियोयनी हौजिक अरोइबदा ममांगी एपिसोड थमजखिबा वहंग अहुमकी अचुम पाउखुम पिबिरखराबा थमजखिबा एपिसोड असिगी विनर सिंग अदु कना कना ओइरमगदगे हाबदु मयाम पुन्ना अमुक्तंग खंगमिनसी डायमंड क्विज की 53 सुबदा थमजखरिबा वहंग अहुमकी पाउखुम सुमना पिबिरखिबा विनर ओइखरबा मियोइसिंगदी पौराबी बुख्रिमपाल इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दगी नौसा लाइखुराम अंजलि लाइश्रम खांगबोक पाट्रिप मखामनिंग लैकाईदगी लाइश्रम इमोबा मैतै यारिपोक लाइमनाइदगी थियाम सुरस लुवांग उखोंसांग मयाई जपाल लैकाईदगी सनाथोय थांगजम संगायमफम नियर इदिगादगी MD फजुर रहमान सेकमाइजिन ममांग लैकाईदगी दनबीर हुइद्रोम खांगबोक नियर KM ब्लूमिंग ऑल बिल्डिंग मनाक्तगी मोइरांगथेम ओमा चरांगपाट ममांग लैकाईदगी फैरोजम प्रिया देवी संगायमफम नियर इदिगादगी अरिबम मोहम्मद तजुद्दीन मोइरांग संथोंग अवांगदगी तोइजम ओंबी सुनिबला लैमा हैरोक पार्ट 2 लाइमयुम लैकाईदगी खुंदोंबम राधाकांता खांगबोक मयाई लैकाई लाइलम थोकपमदगी थोकसोंग किशन सिंह संगायमफमदगी वाजिरा चरांगपाट मनिंग लैकाईदगी सरोखाइबम विक्टोरिया वांखै अंगुम लैकाईदगी अक्रम ओमिता देवी
Sangayumpam Damanaktagi P.A. Sajida Sahani, Rising Sun Dresses Thamaibanthau Complex Tagi Thiam Rajendra Luang, Thinungaidagi Pradeep Wahengbam, Sagolban Teradagi Somendro Oinam, Komnau Dagi Jiten Tongbram, Sapam Maning Laikadagi Texam Benita Devi, Wangjing Lamding Etem Manaktagi Monica Arambam, Thiam Konjildagi Thiam Manorama, Khangabo Patri Makha Maning Laikadagi Laishram Abimachanu, Lamding Serapurdagi Sanasam Nares, Hairo Part 2 Mayai Laikadagi Sanjit Thoksom, Lamding Serapurdagi Daina Kumari Sanasam, Bengi Dagi Janita Yumnam Loinana, Khongjong Khebasingdagi Mutum Malemganba, Miyoi Sing Asina, Diamond Quiz ki Kuntra Taruk Suba episode Thamjariba Wang Ahumaki Pakum Sumna Pibirakraba, winner Oikraba Miyoi Singni. Tharomasibu saruk yabirakibasingbu hainingai laitana thagasaba phongdoksari makha tarakpa episode singdasu adumak lepa laitana saruk yabirau Tharongi makha sathajarakpada hauze muk thamjari mamang thagi haibadi December thagi khwaidagi mai paklaba lucky winner Bengi dagi Janita Yumnamga unaduna wari watai sanabagi thoram unabiriba aikhogi mihut Sanjit Saikhom Ahanu magtada ngasigi Diamond Quiz Tharomasibu tabiribasingbu taram noksari hiloinana ngasigi episode asigi manung chana mamangi tha haibadi 2018 gi December thagi khwaidagi mai paklaba quiz ki oina lucky winner Janita Yumnambusu ahanu magtada Tharomasibu taram noksari Diamond Radio busu ai marketigi thagabu phongdoksari yam nungai je Janita isagi chillaba matam kaya kai thokpiraga ngasigi Diamond Radio na sinjaba siguma chamlaba interview haija tareko masigi program asi yaubina bagi damak lakpi base ahan makta da masigi damak su amukana thagachari loinana Janita ahan mada khangjaning base khoigi isagi ima bagi ming aduga isagi family gi background hai tareko masi petang panbiu ai babagi maming Yumnam Indrajit adegi imagi mamingna Yumnam Umbini Lamani Devi ai akoi chinina ahum aina atombi ne ahum gi manungda atombi nupa kya nupi kya nupi ngaktane ahum nupi ngakta ahum atombi last ne ko adi yam luna tawiram doi male yam nungai jare ado atai ithak thongba ise singdo adudi kari kari hona biri hojik che chi amadi mim pan gre chi amana yumda ima baba mating panga phisa hoi ado Janita de hojikti kari kari hona biri ai je tailoring khaga tawjeri yam nungai jai aduga khoigi Diamond Quiz Tharomase karamba episode tagi kamaina tawraga yorokhibuno habase masigi yorokpa horekibagi wari mate khara lebiramgani masi apetang share tawbiun tabadu nungai ni na khanjai akoi Diamond je sandokpa khudagi dam tajare ba leptabida ohoi dra akoi kui sandokani ka kani hana dum haidana mangjongdana adegi sum saruk yajare hek ahobudegi dum ahanbagi first episode sidagi hona adumang lepa leitana saruk ya birabani ado tamna changchalakpana hojikti 36 suba episode yosan greko ado ngasigi tanja haitare kuntra lanba oiba taraga su kuina sangna yawbirakpaduna thawai yauna yawbirakpaduna ngasidi winner singi mathakta amuk lucky winner haiba khoi mingthona se phanglabani masi isagi punsigi khongchata dumak tingraba haitare ko ado kari fawi Diamond Quiz ke winner go birakpasidi isaga wakal da kai fawi dum winner ador dum haraw bandi fawi ado mamang da horokpagi tanja doi da haitare ko khoi winner oibagi khotongchaba de piri masi khotongchaba pibanina isagi wakal de quiz yawrobanina winner guys amutang oijaningi masi kamai sigi wakal di laibra kamai tawi adudi dum khalle horokpadi hauna quiz yawrogadi winner amutang oige masi masina koi aim in this quiz ai dare ko yam nungai jai aduga makha tarakpada mung lakchaning masina anda hojikpudi tailoring tawren takpiri ko ado isagi education qualification hai jatare ko masina kamaina tawri kyabu tambi hoba karam school da kamai tambira pun habese masi makha tanam ta habiu ai je nursery dena class 10 bawje alai standard English school tamjare degi 11 12 suna chawame da tamjare hoi degi Thawang college da graduation loisanjare ado quiz ki answer thi bagi matam haitare masidi kamai tawi isagi se tawri ba thabak chi amna chenba matam ne ko thi se yum thinda de thabak tawre aduga nungdang ji thabak leraga su quiz ki na tongana kai thokjare da yam nungai jare Janita ado Diamond Radio gi sandoksari ba Diamond Quiz Tharomasi gi matang haitare ado koina sum sandoksari ba mong sina dum pembirabra yamna interest leina yawbi banina isago ba opinion kari gum khar de lebirangoni masisu yaraga de petang thamiram adum wang ahum thamba degi matam hoji Friday wakta sangdok pi gibse
से तुम हाने की दुदा अदुम ओइबना फैन खले याम सांगवन बसे क्वेश्चन जु याम बना तबनिना होय होय मसे कोई के थर्सडे सगोल से निमित फाउस दे ओइरम बनी मसी की मतुंग दा कोई के मैसेज कर फंग जबाय तारे कमेंट ने मसी सुको कोई के मैसेज थाबेर को मतम दा कोई के आंसर से थी बद खरा वाई अदना यारगदी नो मतंग वरसु सांगदोपि बय यागद्राना कोई के रिक्वेस्ट तोरप खरा तुम एसएमएस खरा फंग जबाय तारे को मसी मंगना कोई के होय फंगी बदुना यामना नुंगाय गरे ngana फंगी बदुना को अदुगा सांगथना कोई के ngamjadaba hay तारे याम थोना फंगमा ngamjadabagi सुमायना हाबिरकपसि यौरकपसि दाय तारे को कोइ मतम से नोंग एक्सटेंड तौथोक्सबनी अदुमपु जेनेताना हाबिरिब वफम से यामना चुम्बदी ओय मरमदि कैगनो कंदा खोना हंगिबसे ओनली 3 क्वेश्चन ने पिरेसि नत्रा अदुगा मसिगी मनुंगदा फंगनबो होना होबुदुना सगे नॉलेज ते हेंगलकदुइनेबा इन यामना इंटरेस्ट लेरकदुइनी अदुगा आइना थीररोय खनगी तारगदी फ्राइडे बो सांगदोगसु नोंगमदी मदुगी मतमदुगी मरक्तगी मतम से मांगहनबगी नुमित अमसु लाकदुनी नत्रा अदुना यारिंगै खोना मंडे दा तौजबसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे नुमित मरिनी नि मतम पिरिबसे को अदु मसिगी मनुंगदसु अदुमक थीबदी याय अदुगा खुदोंग चादबा खरा यावरिबसिंग असिगे खनबिरगा खंजरगा खोइना नोमा सांगदोक सकिबने हाबसे थमजगे अदुबो एनीवे खोइगी जेनेता के वाफम अखोय एक्सेप्ट तौजरे मसिगी मतुंगदा करी करी तौबा याय हाबसिदी मसे अखोय सेक्शन से लेरिबा अखोयगी डिपार्टमेंट सिगी मियोसिंग मुतंग तानाजरगा मसीमा सोइदना अखोय कमाइन तौसिगे दु लेपचरके को अदुगा संदोक्सरिबा डायमंड क्विज सिदगी इसाना कानाबा फंगजबा हायतारे को मसिदी सादा करी करी अहेनबा कानाबा फंगेना खनबिबा लई मसि सोय पेतंग उनरिंगे तंजा सिदा थम्बि बसे होय म्याम फंगे थेंगने आंसर मतंग आंसर दे हेक थीबगा फंगो पो नतबिने को होय होय बिगे आंसर दे थीना फोनबदा म्याम हाना खंगमदबा म्याम अमसु खंगे याम फुंगुहाय होय होय याम नुंगाइ जे अदो अंगांग ओइरिंगाइ तारे कोइगी लाइक तमको मतमदा करी करी कोइगी कंपटीशन गुम्बा यारोखिबको सिगुम्बदी लेब्रो कमाइन तवी कंपटीशन जे यावजरक्ते यावदी यावजरक्ते पामदि पामबिब्रा पामबदी पामे दु यावजरक्ते होय होय अदो पामबदुना मरम ओइरगा हौजिकते मदुदगी हेनबा खोइगी डायमंड क्विज खोइगी था अमगी खंगतपा विनर सिंग मरक्ता चल्लबनी को जेनेतांग असिगी उनजरिंगै तांजासिदा कोई मखा तारकपदा खितंग एंटरटेन चु ओइबको अदुगा दोसु मयामनसु ताबदा नुंगाइनेना खंजबा कोई रैपिड फायर राउंड को अदुगा आईक्यू क्वेश्चन कुम खरा दुम लाकनी मसी एनी कोई ngamba yai ngamdaba yai masida to hine ikainingai kemta leite ko sumna khaki ngaktang entertain tawjabadu da koina hangjaba question sing nai tare masi laktringai sida koina khangjening base koi ki sandoksari ba diamond radio gi thorom sing asigi matang da koi quiz ki nata bidai tare ko adu thorom sing asigi matang da kari kari unaringai tanja sida happening balairi adumak thambira moduga lausan biya badu mu lausan jagi कोई स्टाफ सिंगना थौरम सिंग याम वाना बुदी संदोक पिरि होना बिरि को होय होय तो कोई यूथ से हम रोय देना को कोई नेशन हम जाखन होना बदा होय होय कोई यूथ सिंग दे अवेयरनेस पीबल प्रोग्राम मतंग कोई हप्ता मदोरो था मदोरो मतंग दि हफजलनी एनी टॉपिक अमदा मरम ओरगा वेस्ट तौरगा कोई यूथ सिंग दा awareness oibe ba adware oiba khoi ge program tang hapchin biragadi yam nungai ne habi bani yam phajaba khoi ge suggestion hai tare ngasi gi jeneta yumnam go unajaba gi tanja asida khoina phangjauba suggestion ko masidi khoi gi program executive sing leriba khoi ge executive member sing asida ko amuk tang pukhachage masi kamai ta usige sumna phongdok pirame haina ko aduga adugi matungda khoina hapchan ba yana bhai tare athuba do ko masi hona jage basi thamjare makha tarak pasidi khoi ge jeneta go unajaba gi tanja asida rapid fire round ko adugo IQ question kum khara dum lakani ado makha hawrse jenita manipur gi mamangi tamgi deputy CM sigana oiki mamangi ga khangam oi he yam chomi masigi makha tarak pada isa ge kwai dagi pamjaba color se karam bo oi agi pamjaba se kuchu wedi khitang sana de habiyo red no oi yam phajaba masuni makha tarak pada kwai dagi pamjaba yamna hauna chajaba injang hai tare di karam bo oi jang je nga thongba yam pami si kaigino haubagira khang di sam pam ja sano khai pam jabaduna haijabani ko adudi nga thongba se any time yam to ne chabi bro kamai to muno yam to ne di cha de magul mangi duni nga thongba pam jabudu ko masigi makha tarak pada isagi khwai dagi pam jaba wahi se isana ngang thokpa du oiro mina ngang lakpa da tabu du oiro karamba wahi sena khwai dagi tabu da nungai na khanjai wai je kitang bebar favorite oiba what hai tare ko wahi am khaktang hai biyo khanong khangre natra phajaba wahi mi am lai masi phau phajaraga di jenita adum pambiri natra yam ngai jare makha tarak pada aim in life sagi
पुंसी सिगी पांदम से करी लेरी मखा ताबदा करी तौगेना खनबीबा लेरी एक्टिव सर्विस यम पाम जेको होय होय तो सम गमी ट्राई तौगेना खले होय होय जिंग मतम याम लेरी सही याम गी बनते ग्रेजुएशन लोगे बदंगारी को मसिगी मखा तारकपदा थमोय सेंग होनब तारगदी फंगने हबसिदी मिपुंग खुदिंग मक्की वखंद दुमंग लेना बंगाक्तनी सोइदना होनबियु कॉफी ग चागा से करम बनेना पामी सासे चाना है पामे लोइसलक पसिदा लोइसलक कदोरे जेनेता कोई गी क्वेश्चन से यामसु यामी को सिदी इंग्लिश के वर्ड हंग दुनी को द याम मुना ताबियु A cat had 3 kittens. Their names are January, March and May. And what is the mother's name? खंगदे मसी पाखुम होय होय वहंग हंग बदि नते को अदो हाइद्रोक बदा याम नोकनिंग बोय दुनी आइना हाइजगी बदो हौदोंग अम्मा लै माकी मचा अहुम लै January, March and May नेबको and what is the mother's name हैबनी what I bo hai sa mama gi maming ne haba aduga last question ni ngasigi interview sigi rapid fire round amadi IQ gi question hai tare ko last question ni Janita nupa malai mahak se kari gumba mahak ke khanta hu do wakhalamana mi ma mahak se halure boko mi se halu badagi ma se sibagi charak pi batare sarkar na sibagi charak pi rakku matam sida option ahum lai boko option ahum se first is the mahak se nomaina ka khro to hato khro अनिसुबसिना मई थारगा मई मनुंग दापसन खरो अदुगा सिदुनी को अहुम सुब लास्ट वन सिना कई अमलै जू मतो को कई से चही अहुम सुमा से केमता चारक्तरबनी को अदो माना लैरिबा का मनुंग द संहन ग्रो अदुगा सिगुमा चैराक अहुम से मंगोन पीगदबनी हारेबो को ऑप्शन अहुम सिग मनुंग द करिगुमा जेनिता ओइबा तारगदी जेनिता करमबो ऑप्शन खनबिगने हाबसि मसे मोक्ता थंबियो अहुम सिबगी कई लेबा कादुदोइना चंगा करिगिनो जेनिता मसी मरम हाबिरमो चही अहुम चारक्तरबनेबा कइसे होय होय चही अहुम केमता चारक्तरबा से कइदो हिंगमरोइदबने बगसे याम चुमी यामना फजबा पाउखुमने हाइतारे नसिगी थरोम ताबिरिबे सिंगसु सोइदना कोइगी IQ अदुगा कोइ रैपिड फायर राउंड यामना कोइगी इसादा प्रेजेंस ऑफ माइंड यामना हेंगलनबगी क्वेश्चन सिंग हाइतारे अदुगा ngasiगी जेनिता गी पाउखुम ताबदा सुकी मतिक पेंजै अदुगा जेनिता ngasiगी tabna adum changchalakpanina episode asigi manung chana unajabagi tanja asisu loisalakadore ko ado ngasigi loisalamdai tanja sida kari habining baleri isage webu wakhalonda habining mapunamak loin habi horo tanja se pijage age diamond radio se maya madam sangna nai yaudana soingam yaudana mayang seba kuina tawung phangam boy biyon haje hoi soidana maki phangane na khanja bai tar piri ba yam thamoi sene pijabanina लेमनमक फंगबो ओइजगे मखा तारक पदसु मसिदगी हेना फजना मयाम गिदमक अखोइना थौगल फंगजबसिदा हेना माइ पाकपो ओइजगे हेबो वहिसे ngasi जेनेतागी वफम सिगी विसगे खुदोंचाबा लौजरगा फंगजनबगी खुदोंचाबा सिसु लौजगे हेबो वफम से थमजगे को ngasiगी उनेदि थरो मसिदा चिल्लबा मतम कया काइथोकपिदुना सरु याबिबगी दमक जेनेताबु अमोकाना थगचबा फंगदोकसरी आई माइके देसु दामन रेडियो थगसरी थैंक यू हौजिक ताबिख्रे डिसेंबर तागी ख्वाइदगी माइ पाकलबा लकी विनर बेंकी दगी जेनिता युमनांगबा उनदुना वारी वताई सानबगी थरम उनबिखिबा अखोइगी मिहुत संजित साइखोम हौजिक मखा तारकपदा डायमंड क्विज की 39 सुबा एपिसोड अमुक लौखटचरी डायमंड क्विज थरोमसिदा अदोमसु सरुक याबियु थमजरिबा वहंसिंग असिगी अचुम पाउखुम पिबिरउ लोइनना थरोमसिगी लैतेंग अदोमना सुंगसोय सोयदना हापियु डायमंड क्विज की 39 सुबा एपिसोड थमजरिबा वहंग अहुमकी मनुंगदा अहान वहंगदा मणिपुरी कोनुंग कंगलागी अकोइबदा थांगपात लौखिबा अदु निंथौकनागी मतमदनो वहंग असि अमुका हना निंगसिंजरी मणिपुरी कोनुंग कंगलागी अकोइबदा थांगपात लौखिबा अदु निंथौकनागी मतमदनो अनिसुबो वहंगदा सेकेंड वर्ल्ड वार मनुंगदा 10 मे 1942 दा जापान ना मणिपुर दा बॉम्ब थादाखिबा इहान हानबा मफम अदु कदाइदनो वहंग असि अमुका हना निंगसिंजरी सेकेंड वर्ल्ड वार मनुंगदा 10 मे 1942 दा जापान ना मणिपुर दा बॉम्ब थादाखिबा इहान हानबा मफम अदु कदाइदनो अहुम सुबो वहंगदा
Manipur gi ihan hanba constitution oiriba loyumba sillian asi karamba sahidagi chatnaba horakhibage wahang asi amuka hana ningsingjari. Manipur gi ihan hanba constitution oiriba loyumba sillian asi karamba sahidagi chatnaba horakhibage. Thamjakiba wahangsing asina ngasigi oina laukachariba episode asigi thamjariba wahangsingni. Wahangsing asigi asumba paukhum thenglabada January gi tang 15 irai numit phawgi manungda aikhoi gi leijariba mobile number 8119872713 amuka hana ningsingjari 8119872713 number asigi kutangda SMS oina yohonbirau natragana aikoigi email address diamondradiokhongjom@gmail.com hairiba email asigi kutangda su thamjariba wahangsing asigi paukum thapirakpa yagani ngasigi oina di diamond quiz ki ngasigi oina lokhacharibi episode asi matang asida loichanjanabigi tanja lawjari Tharum asibu saruk yabirakibasing amadi tharum asibu haubadagi loiba phawba tabidibasingbu amuka hanna thagachaba phongdoksari mathangi lakadori baning thokaba numin asida anauba episode amaga amuk soidana unasi ngasigi oinadi tharum tabidibasingbu amuka hanna Sanjit Saikhom amadi Nirmala Thangjam anina khurumjari.